Najjeftinija benzinska u St. Louisu. Vidite, regular 3,79, diesel 4,69. Na Siebertu. Na Raja. Jeftino gorivo. Ako živite blizu, naspite sebi goriva. Kod Garners marketa. Znao to narod, sigurno. Ova druga benzinska 3,97. Samo 200 metara dalje. Nalazim se na Union Road, St. Louis, Missouri. Ide Nissan životom. Polako. Ovaj moj Schumacher vozi kada vozi krompir. Barem su cijene goriva malo stale. Bilo je loše krenulo. Ali izgleda da su oni zatvorili opet onaj Hormuz. Poskupće. A šta ćeš? I vidi ga, homeless. Zdraviji on od mene. Zdraviji on je od mene, ja. Gledaj ga. Na kojim je on drogama. I on hoće $1 od mene. A ja se satra radići. Cijena goriva na ovom Quick Tripu je 3,99. Sve više i više u Americi je homelessa, beskućnika. To se primijeti po cijelom St. Louisu. Najbogatnijoj zemlji na svijetu, kako oni kažu, sve više homelessa. Ljudi žive u autima, kamp kućicama, pod vedrim nebom. A banke na svakom koraku. Restorani brze hrane i crkve. To ti je najveći biznis. Evo ovdje gorivo 3,84 na ovoj sad benzinskoj Phillips 66, Green Park i Union. Ovo nije samo benzinska, oni imaju i kao neki mali shop, popravljaju auta. Evo crkva obavezno tu. Nema ulice koja nema crkvu. Na svakom ćošku crkva, banka ili fast food restoran. Evo još jedna benzinska na kojoj je benzin 3,99. Šta ti traži? A diesel 4,99. Quick Trip na South Limbergu. I danas lijep sunčan dan, ali je sinoć bila kiša, pa je zahladilo. Izgleda da su opet počeli oldtimeri ovaj vikend. Svaki 3 mjeseca prave neki skup oldtimera na Limbergu, na St. Louis, u St. Louis South County. Evo ovdje vam je Golden Coral.
Tu treba čekat pol sata da dođeš na red, da uđeš samo da jediš. Golden Corral Buffet. Šta vozi, da hoće biti gorivo od $10 da parkirate te svoje šklopocije. Ima dilera, Nissan, Hyundai. Ja šta je auta, šta ovo sve troši goriva. Ovo je Bartolinos restoran, evo ga McDonald's. Ovo je sada luksuzan restoran, nije više jeftin. Ojo, sad je luksuz jesti u McDonald'su. Nekad je bilo affordable, sada više nije. Evo još jedne benzinske. Evo ovdje gorivo ista cijena. Mobil benzinska, meksički restoran. Počeli su se iskupljati. Jednom sam ja snimio video o oldtimerima. Još jedan autodiler, Enterprise. Sve se nema para, a troše se. Odnekle dođu. Ovo je nekad bila banka, sad se pretvara u cannabis dispensary. Cannabis, to će sad novi veliki biznis kako je marihuana legalizovana. Vidite tu zgradu, tu ćete moći kupiti marihuanu. Napušite se i sve vam je svejedno. Da, oj brate. Cannabis. A znate vi šta je cannabis? Većina vas je i probalo. 100%. Moj narode. Idemo dalje. Šta ima još? Imaju mehaničke radnje. I to je veliki biznis isto. Ovdje popravljati auto je vrlo skupo. Zato ja više ne kupujem polovna auta. Da dajem mehaničarima pare. Na ovom čošku imaju 4 banke. PNC, Bank of America, Siemens. Ima još jedna. Evo, hoće opet da nešto protestiraju. Ma džaba ti protestuješ. On će raditi šta oni hoće. Ovdje je kino. Rani's Plaza. To je raja St. Louis, Amerika. Zemlja velika obećana. Najveća i najbolja. Ovdje je sve zlatno. Preko noći možete da se obogatite. Ako ste pametni. Samo nemojte da vi da radite, nego neko da radi za vas.